Izi rero ni breaking news, ni amakuru yihutirwa tugiye kuba turebera hamwe ku ruzinduko rw'akataraboneka nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiriye mu gihugu cya Tanzania. Nibutsa ko uraru ruzinduko rwa mbere nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiriye muri iki gihugu cy'abaturanyi kuva Samia Suluhu Hassan yajya ku butegetsi asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli. Reka tudatinze rero turebere hamwe bijyanye n'uru ruzinduko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Hanyuma rero gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe turaza gukomeza kubana no mu yandi makuru abatandukanye. Ni Perezida Kagame akaba yagiye kwifatanya n'abanyatanzania mu birori by'ubwigenge nkuko bimaze gutangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda rero Paul Kagame akaba yageze i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania aho yitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge biteganyijwe kuri uyu wa kane tariki ya 9 Ukuboza 2021. Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania ikaba rero yari yarakoronijwe n'Ubwongereza, yabonye ubwigenge mu mwaka w'1961 ndetse rero buri mwaka tariki ya 9 Ukuboza hizihizwa ibirori by'isabukuru y'imyaka ibishize iki gihugu kigenga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba rero ari umwe mu bazitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 ishize igihugu cya Tanzania kibonye ubwigenge. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bibinyujije ku rukuta rwabyo rwa Twitter byatangaje ko Perezida Kagame yageze i Dar es Salaam maze ngo yakirwa na Minisitiri ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Profeseri Paramagamba John Kabudi. Perezida Kagame rero uruzinduko agiriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania n'urwa mbere agiriyeyo kuva Samia Suluhu Hassan yaba perezida w'iki gihugu asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli witabye Imana muri Werurwe umwaka w'2021. Uruzinduko rwa Perezida Kagame ntibutsa ko ruje nyuma y'igihe gito mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan avuye i Kigali mu ruzinduko rw'amateka rwabaye mu ntangiro za Kanama uyu mwaka. Perezida Kagame rero akaba ariyo ku munsi w'ejo natwe tukazaba tubagezaho gatanu kuri gatanu ibijyanye n'ibyo birori ndetse n'icyo azahavugira byose. Rwanda Update kazaba ibikugezaho nk'ibisanzwe. Reka dukomereze rero no mu yandi makuru nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu turaza gukomeza kubana. Rwanda bamwe mu baturage mu mirenge ya Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera barasaba gufungurirwa amavuriro y'ibanje yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batarinze gukora ingendo ndende. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kuba amavuriro bakoreshaga yarafunze imiryango byarushijeho kubagiraho ingaruka zikomeye. Eric bagira ubusa. Ubwo radiyo ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de santé yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo ayo mavuriro ubu yafunze imiryango. Uyu mubyeyi ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona. Uyu muryango wabuze ayucira n'ayumira. Ubu nyine njyaho ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba. Twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho. Mfite ikibazo rwose cyo kuvuga umeze nabi. Ubwo ndimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha kuntu nguzaguza nkashakisha nkareba kuntu natanga mituweli. Uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihe ivuriro ryabafashaga rifunze. Iyo umubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi. Ninjoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye. Kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane Nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye. Iyo udafite ibihumbi 3 ntabwo wajya kubyutsa umuntu. Risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu aba afitemo. Abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye, ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze. Biratubangamiye. None se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru
byibuze nijoro ni 3,000 kuri moto. Nk'ubu ngubu malariya cyakora cyo hoho umujyanama w'ubuzima aravura, agufatira tederi yabona ari positive akaguha kwaritene. Muri ibi hahubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo. Abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga, nko gutanga ibyo binini muri kampani by'inzoka. Twagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko hagize gute hafunze. Tubabaje se meze bita tubaza mu mudugudu umufunguzo baziramutse ku murenge, ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu, tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana munsi y'igiti. Biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana. Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye Bwana Richard Mutabazi, meya w'akarere ka Bugesera, ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone ye ngendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi, ariko ntacyo yasubije ku bibazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rweru bo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspard Gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru. Hakoreraga uwigenga, umuganga wigenga agaha iyo serivisi abaturage kugira ngo we kwirirwa bajya kuri centre de santé. Mu minsi ishize rero yarasezeye, hari gushaka undi wamusimbura. Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari? Tukizeranyeho nabo twahise tukimenya. Ubwo n'imvura yigeze ubu ngubu ariko turakizi yakigenda twarabimenye. Hanyuma ari gushaka undi wahita amusimbura. Umunota ku munota rero cyakemuka. Icyo ni icyihutirwa ku baturage no kuba bayobora. Mu Gifaransa baravuga ngo ni priorité de priorité. Ku rundi ruhande rubanda bo bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye. Turibuza ko badukingurira ivuro ni ukuri. Nkange urugero ndwaye n'umugongo n'iki, wajya ukaguca 2,000 ariko ukabifatira hano hafi, ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha, kuko nk'ubuzima bwaha buragoye, amazi no kugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa n'ukuri. Icyifuzo rero dufite ni uko badukingurira tukajya twivuriza hafi. Ikindi nanone bakareba uburyo mitiwere bajya baduha utunini tugaragara. Ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukwere ubuvugizi mudushakira, bakatubwira yego biraza, ariko twarategereje nyine nuko twararekeye. Gahunda ya leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo, ariko inyubako atari izabo, na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'2018-2019. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika, nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ijwi rya Amerika, Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kuva kuri uyu wa kane tariki ya 9 kugeza ku ya 10, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azakira inama mpuzamahanga kuri demokarasi. Iyo nama izakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, izahuriza hamwe abategetsi b'ibihugu byo hirya no hino ku isi n'ab'imiryango ya societe civile kimwe n'abikorera. Ni mu rwego rwo kuganira kuri gahunda igamije amavugurura muri demokarasi no kwigira hamwe uburyo bwo guhangana n'inzitizi zugarije ibihugu bigendera kuri demokarasi muri iki gihe binyuze mu bufatanye. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pasi Vidakuswara, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu White House, muragezwaho na Temistocle Mutijima. Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi. Muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira iyi nama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jen Psaki niwe ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera